So ato ang topic karon is all about naman sa mga dili hitsuraan. So sa mga dili kayo hitsuraan dira sama sa kuha. So ayaw mo gabala ka nga dili mo maka-love life kay kita man kung tanan according to the Bible gianak ta sa Ginoo or gikatawo ta sa Ginoo kay mga gwapo-gwapa ta og naa jud day destiny sa kalibutan. So kung ikaw usa ka sa mga dili hitsuraan, so ayaw gabala ka nga basig dili ka makauyab kay ang Ginoo naghatag gina siya og para sa imuha. So sa mga dili hitsuraan dara sama nako. So ayaw mo kabalaka kay dili ka nag-iisa, daghan na dali. Con thơ thì khảo kỳ bên mà lên kinh con ra non con canh mà nong